Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo breu am. Ki em news nam tam. Ya kitu ba shom morwai. Ko mamia. Wat mudur li min em temian mea. Nam kum ka ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Ma kertang complete. Tambah jing em jong ma incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kakinhun SRT kelapoi hanong thamai hakashpo trik u February aracara pun rio. Banwa de kemet yap uba Kerang Sawkmie ubla suba syak penyap halaki jong ki kinyi. Hadi bagi pat ba jong kesnong kim shim nalap de kemet yap jong u haki jing awat pat ba. Ki pulit bagi kinhun forensic crime scene unit kelapoi syakan de jaka bat penlong hiki jing toket bat banlum hiki saki sabut. Ki arungut kinong rung kakinhun SRT kelarung hadu arsin hakuwi katway kabade jaka bala suba bala berat de kemet uba Kerang hindri habro arsin rung kim shim nalap Dien satya ya kemet uba Kerang Sawkmie bagi jingwa de kemet uba Kerang kelabeteng hadu mentagasgi kakatway 3 February arajar apun rio bat hadu bapmi ya kadika kubor mshim par alap ya kemet yap lak benpinkan mau bakat kum gejinga tho ki bahiyinga sem uba Kerang Sawkmie uba Kerang ulalai trei syaklau nadukan 3 February arajar apun rio hindi ka jing bamon phaying jong u hadu ka singi ublay kala penlong hiki bahayeng bani wat ya u hakas ningkong ka khandai 3 February arajar apun rio bat ka jing wat lalap ya ka jaka bi phalla bat habala pentip syakashnong bat habala ujuat FIR Chamairang Police Station ki plik la kemno ya langut ki brio bat na pedeng gite ki langut badan bapla bagi la peniap uba Kerang bat syanya kemet jong u bat berat de kemet syawa.